hay to wa ka jing la luti yang ka ni ke BEd college ka wa ka senjuk wa chnong la da lai ka chkmat ni ki ta ka man yo jing tip ko ti kana wa de yo ya ga recognition ta snya ko man ni do kata kata wa ilai luti yang ka senjuk wa chnong chrup lang wa ka jenkia student union ko wa de kre na do kisnam kat kendes pa pra nya ter hado kat ni ke jing isna op ti lang yang I ro ar sнял манго по job дева и упен снял и ите и кублай и кублай я у education minister u so a tu por ki wi idala I chemu ono do upnai august yang last year hai tu por dalai ti chirup waga JSU hai to wa kani ke kam ko ka petition ke joint petition ku da pai sedu cha Delhi tasnya iman ka kam ko na job cho handrai mo ong to da job wa pura ko kat ni yo I kini ka recognition ko ina yang kesenjuk ko ha chno chirup lang la ti lang ba I ko JSU hay to wa kamon bo de ni ya kini kam khnang wa yo lot ki usa tan to dukat o yo I ka recognition dem te ne ka kam te handrai am kam hi open biang hay to wi nong kre ki staff ki nong hikai khnang wa yo ya ka admission ko pura hadin habot I kita dan ini yang kesenjuk buat senang pensnyau I kejing senau ko kro do kata ya ijing lalu yang besorkar ko dedep ha kejing ya khmat yang education minister malak kemen rumput yang ka dan dia student union rengkat lang cirup lang waga senjuk buat strong yang ka strong juai ro ko wi pa kejing senau yau education minister rim to malak kemen rumpui hadir wa yo jingtip iwa de yo ni ga BEd apo tai ke namba utumit de kana ka NCTE recognition apo Delhi ni tai te kang pukumo gi por go redep ilang asan ni do chi jak dis ba pro punya ha por yo gi ngilang go ren te de lalu ti gi yo dawa ye ni BEd college handrai kamu yo bi do ha ni go por wa ta ga building bo mentong ka wa dan menurut orang cepat bermain ke Kabupaten Pos 2 yang ke namba higher secondary school. Tegam te yang asen de budde ni de yo iwa chonglang chirup ga senjuk ga chong juai te de chemi wo bishop minister rim haunai august kamju da pha ICT support Delhi ha ga members ke 3 yo ga NCTE hau na September. Tegam te ha ga santrik news bunai yung news tam arjar pule Odi yo confirmation na education minister au malak men rumbui wa kata do man kata wan pura wa detimit ikan naga NCTE man gele ke course ko system ya ka BEd college kita to integrated course te tenir yo klam ko principal yung kenamba government college te war pentik HE wa kani ka recognition man was kiat handrai dang emun ka condition ka ka college hab fulfill gi ya ga target how chow bai gi ha ga honusnam the condition go ran sa tan to ki faculty and staff punyo tu gi luna wori gi nong kre gi no hikai tai te kam te de chin gi ni ga join press briefing ni gi yu onga polite board liam ga senjuk ga chnong jwai ran kat ga GSU to ni dawa sia ngoi ko nang kong ko R1 kam ga ni ga JSC ko I de ya lumlang chrup paman ga le I em lang chrup ko por adu gani ke porle to kada wa ka ta ka thau to ukur kedu recognition handrai uman gawan ka tha gawa leleng iwan wa mu dawa wa to uman ka full fledged BEd college kamu kwa kamu thumu hi pa ba kani ka kam man ka kam sa ten digi le phau tam tli ki snam tegam te man ga jingur khu i kerlum jentia bro ko wi ne ba kani to ka tha gawa mem kam ni institution tegam te leleng ga JSU kunju na ga senjuk ba stong do budde ni ba wa kamong wa in the condition ke wadang duna ne kita ki faculty ki staff tegam te ni ido pressure wani ni ka sarkar uthamne ni ka sarkar ke wadang chna ni usnam te leo ido budde ni ka tengah jua sarkar up ko hirindawa yung I ki artli ki kunhun na por lum jentia wa yo mentoy ki kon ro yung lum jentia pro